Ja mensen, goedendag. Me bar alasma odi. Me bali aladesma odi. Aladesma fu busi konde me bali de wa odi. Wisi pay tang. Me bali wi wa odi. Me hoop dat we alamala emeke mbung. Anganef masa gadu. Me hoop dat we alamala de guzontu. Anganef apadi meke ngon tapu. We si desani je pasa en we meke ala desani mei di e pasa desani di emiti we ook tu ala desani we si. Masolei si isabi nala sama mansigwe fara afesi fufu stam bepaalde sani sa emiti we bepaalde sani sa iteke we. Maar make jou stel wan sani duidelijk. Bika fa esi mia. Mia manga lolo takisani. Mia jai ni lolo takisani. En teme ko taki politik sani. Anga mi mofu me taki. Minai tek sama. Minai kai sama ne meestal zomaar. Teme taki mi politik sani. En de politik san sa me taki. Na sani fuchai kenki kong na abra desan dati me taki. Ma me si taki bunfuru sama na ifustami. Me kisi bunfuru berichten, me kisi benen. Mina ikai sama ne ma fa fancy man. Di beteke mi foto e bonumi. Na ome berichte me kisi fu sama. Sang amang e bel e falding lastig. Mina e bel sama fal sama lastig. Mina bel no asma. Afan si biya di beteke mi foto e bonumi. Amandati. Solanga wansma kon give me one like. Of solanga wansma kon reageer onder mi bericht. Amai teke telefoon e bel den sma. E val den sma lastig. Om men voor den berichten dat me kisi samen. E val sama lastig. Solanga wansma contact mi tijdlijn. A kon schrijven wan leuk sani. Afan si man di beteke mi foto e bonumi amai beldensma. Taki ja, zij hebben Miranda. Zij vinden na Miranda. Wat heb je met Miranda? Adesan dat amai do. Na omensma amai teke telefoon e bel. E soidensma dat. Ja, zij de ego na Miranda. Zij de ego reageer na Miranda. Zij de ego gi Miranda like. Afan si man di beteke mi foto e bonumi. Adesan jamai do. Desan dat ja no busani de dape. Maar mine pika maar nooit. En mine reageer eigenlijk tapa maar nooit. Mi reageer tapa man pika man jaman teke mi foto e bonumi. Fosine mi reageer mi piki. Want you in juka sama. Wai teke sama foto da we bonu sama. Unai dua sanda chan juka. Wasada sanda chan juka. Ma amande. We begi gadu gama we begi kristus gama meke gadu seigi amang. Atra punt. Over afverkiezing die passa. Da afverkiezing. Walosma etaki saide me taki miti ABOP. Mio take wan laatste lazy baka. En mino an yera san dat nooit moro. Walosma etaki Miranda saide etaki miti ABOP. Saide na ABOP wa etaki miti. Mio take wan laatste lazy. En nooit moro mi wan yera san dati. Nooit more was mamuko aksi mi asandati. Mio leggen wa laatste lazy uit. Wa antas mai taki ya Miranda e taki miti ABOP saida ABOP wa e taki miti. Wel dan mio taigi wi fa sandi dombaka. Laatste lazy mio leggen sandat uit. Dan no wan yere next more over ator dati. Fosha verkiezing 2020. Alas masabi taki mi bedena VHP is waar. Dim shida tasan na igobung. Desma opina. Nemi komoto. Dimi komoto. Nemi e bar desma datu opina. Ala desma mesor datu opina. Ma desma no be yere. De no be arki. Den be lona bravo anga bordo. Baka dat demandat o setting. Ma fos averkiezingen. San bravo do. Bravo. Amango bundle. Anga MPS. Aman bundle anga MPS.
Aman bundel anga PL. Aman bundel anga VHP. Bravo do sandati. Bravo go bundel. Fosa verkiezingen bravo go bundel anga MPS, PL, anga VHP. Dus ABOP, PL, MPS, VHP go bundel samen. Fosa verkiezingen de voor partijen go bundel. No san VHP anga ABOP taki. De man taki ja, de man kon anga wan nieuw wet. De man taki kleine partijen no mag bundel moro. Maar ta verkiezingen die passa. VHP, ABOP, PL, MPS bebundel samen voor 14 anga NDP. De bebundel samen voor 14 anga NDP politiek. A verkiezingen die passa. PL, MPS, ABOP, VHP, de voor partijen die zie, bundel samen voor befetti anga NDP. A verkiezingen die passa. A dati de mandu. Nee, san passa. ABOP, bravo. Amanchai, MPS, nanga PL. Amanchai den gwena mungo, anga VHP. Amanchai de mangwena mungo. Go make afspraak, go make sweri da sei, fu oko samen. A datip sa. Dan luku sam sa nou. VHP no be sabi marowijne liba. VHP no be sabi achoni liba. Sama chai VHP gwe na marowijne liba. Na de man fu ABOP begeleid de man chai de man gwe na marowijne liba. Sama chai VHP gwe na achoni liba ade sama kaliba da se. Wan VHP no sabi liba da se. Ade man fu ABOP begeleid de man chai de man gwe na achoni passa gwe na ala de sama kakonde. Ade man fu ABOP do sandati. Sama chai VHP gwe tena godolo di tabiki. Ade man fu ABOP. Want wan aantal fu de meid fu ABOP be go in VHP go mokshanga VHP ook toe. Chai de man gwe na tena di tabiki godolo. Chai de mangwe tena achoni godolo ala den pisi. Atendati mi be komotoka. Mi be komotoka. Ifiri ne sampasa nou. Di afar kisenga fende pesi. ABOP, MPS, PL, anga VHP. Ne de bonduru, ne de go bonduru samen. Bravo, ABOP, be voer campagne dat je want ton president. VHP be voer campagne dat de want ton president. MPS be voer campagne dat de want ton president. Des magi ABOP 9 zetels. VHP vinde 20 zetels. MPS vinde 3 zetels. PL vinde volgens mij 1 zetel. Nee, saden doe. Nee, de go bonduru samen. Nee, de bonduru samen. Maar tijdens afverkiezingen. MPS, ABOP, PL, VHP, bonduru samen. Nee, de feti anga NDP. Fupu NDP. Adati betsa. Fosa verkiezingen de sama di no sabi. Aswasani waka. Nee, nou. Tijdens afverkiezingen. Gomiti afverkiezingen. Die ABOP vinden 9 zetels. VHP vinden 20. MPS vinden 3. PL vinden 1. Sande takino no. Asem ABOP ja. Belongo teken arageer akkoord. Aini arageer akkoord. Abe sikifica dat. Demu verander artikel 9. Anga artikel 24 van grondwet. ABOP den CSC kasan dati. Samanga VHP. Ano VHP wawang. Ano PL wawang. Na sama de seta sandati. Na nou di VHP taki. Lukuno. Wochara sandis go na constitutionele hof. Want asan ya no de evenredig. Amu kon evenredig. Nee bravo wiki. Nee bravo taki sang mi gado. De maupu de zetel fu busi konde. Terwijl na sem bravo jabe wuroko me anga VHP. Teken arageer akkoord. Nee samsa nou. Nee VHP anga ABOP nou. Nee de man kwanga wanta wet. Nee de man kwanga wanta wet taki luku. Averkiezingen zei kon. A verboden voor bundel. A verboden kleine partijen no mag bundel samen mo.
ABOP anga VHP chasan dati kong. Terwijl, ata verkiezingen die be passa, VHP bo bundel sama anga ABOP, MPS, anga PL. Als we hebben ook samen. Nou die de mij veel tak kan de jolasha verkiezingen. De man taki 2025, dan nou een kleine partij mag bundel samen. De no mag bundel samen moro. De map chai wan wet kong. Na ABOP anga VHP zit ja sandati. Dat is maar zij contacti ja Miranda. Maar je taki met die ABOP. Zij die taki met die ABOP. Wel me so ruwan sani mi taju is dikba. Dat mino abi next tegen ABOP. Mino abi next tegen de libisama fu ABOP. Maar na fasi fa de man edu a politiek. Die VHP beteke boto. Ik weet. Na godolo di tabiki na wan tufu de man fu ABOP be chai de man begeleid de man gwanda. Die VHP be gwena a choni tena na guyaba na langu a wan tufu de man fu ABOP be teke de man begeleid de man chai de man gwena da. Nee no die de man vende de zetel fu desma de man stong VHP zowel ABOP. Nee, de man na so verhogingen de man chai committee ala desma. En dan mitaki VHP zij de minabi next tegen VHP. Omdat misabi taki VHP a beleid voor VHP na rechts. Rechts wan taki na alas magi in srefi. You mu sorgu you srefi, imu suku you nyanya you srefi, imu du alasan you srefi, dat na rechts. En dat na VHP. Maar ABOP, na wan linkspartij. En ABOP sabitaki VHP na rechts. En na ABOP no be wani BEP woko ainya regering. Na ABOP no be wani NDP woko ainya regering. Bravo ama wan be wani ala den posten, ala den functies, anga den smafing. Nyaman taki no. Wo woko anga VHP, wo anga MPS, da BEP oye piu aini DNA, da unogo na VVV, fu poti president anga VP, da wo wang osdong. Na ABOP secha sandati. Ne sankop sano, da mi punt, omdat mi sabitaki, VHP de man na rechts, de man beleid, na dat alas ma musorgu gides refi, de man na ilukus mataki, sayo nyan, sayo dringi, de man dat beleid na alas ma musorgu desrefi. En dat ABOP besabi. Want dat na wan rechtspartij. Maar nou, ABOP na wan linkspartij. Dat pemi en neem ABOP kwalijk. Da no de libisma. Maar na a beleid sa ABOP e voer. Pemi en neem ABOP kwalijk. Na di ABOP de dape e dumei anga alla den westen san VHP e chaikong. Da ABOP e wuroko mei anga alla den westen dati. No, VHP chaikong taki luku. A kiesstelsel anobung wo ken. Terwijl anotide a wet dati be deso. MPS anga a wet dat de man be wini. Nee, no. Nee, de ma kwanga asan dati taka wet anobung wo ken. ABOP de dape. ABOP e wo komei. Anga ala de san dati tolwe me sitaki desma fu watap se yo dede yong. Desma opina dede. ABOP de dape. Ay wo komei. Tijdens de verkiezingen regeer akkoord voor verander artikel 9 naar 24 kan de man voor ABOP no beleid sani. Bravo go. Aman teken potjeng handtekening. Takabung, wo verander kiesstelsel artikel 9 aan 24. No, die VHP kwam aan Santaki luku. Wo kenki de sandat no. Bravo etaki mino sabi next. De man die swang hebengi buskonde sama. Mino sabi next. Terwijl na sem bravo dus beteken argeer akkoord dati. VHP kon aan voorstel taki luku.
Den pikin partijen, uno wan den bundel mo. Want if den bundel mo dan, asanka waka moeilijk die den gaan partij. ABOP de dape, ABOP takja boom. ABOP go akkoord, de mai make wet, taki den pikin partij, no mag woko samen mo. Terwijl, 2020, de man be woko samen, ABOP be woko samen anga NPS, anga PL, anga VHP. Bonduru samen, fu be yagi NDP, fu be pu NDP. ABOP be woko samen anga NPS, anga PL, anga VHP. Bonduru samen, fu be yagi NDP, fu be pu NDP. En dat ABOP anga VHP, anga PL, anga NPS be doet ook. Toen was het wel goed. Toen mocht het wel. Nee, no. Nee, ABOP anga VHP. De man kwam gewoon wet dat je luku a verboden. De man no mag bundel samen mo. Pikin partijen, de no mag bundel moro. Want if de bundel, dat ook kiesie problemen. Dus de man wani, de pikin partijen no mag bundel moro. En dat data no ala. De man sabi taki de pikin partijen na amoni. Nee, de man hebengi de pikin partijen taki. Ala de pikin partijen, de moet pay bijna 1 miljoen SCD. De moet pay. No so de no mag doen mee aan de verkiezingen. ABOP de dape, ay woko mee. Terwijl, je berekent dat je ABOP, abi a sociaal beleid. De VHP kwanga de rechtsbeleid. Dat ABOP kan dat je no, unau dosan dati. No, unau dosan dati, unau go akkoord. Maar ABOP, e woko mee nanga alla de sani. En na san dat mi no lobby. A dat mi no lobby. A ne go on de libisma. Na de lau sandi de man di si etu. De man kwanga a wet. Taki luku no. Aki stelsel of verander. De ABOP. Die de man teken naar geen akkoord. De man bem sabi ka tak luku. Desma fuwa busi konde. E fu de man taki evenredigheid. Mude. Da busi konde sa mukenki tu. Mami gado. Mi no koy af kon kosi smere mensen. Isabe mo an biye kosna. Agodolo di tabi kida sei. Wan jogo bi a bijna 200 SAD. Guyaba. Kayana. Langu. Wan jogo bi no na bijna 200 SAD. Maar de man meke wet kaba. ABOP anga VHP go meke wa wet taki alasani mu kon gelijk. Evenredig. A wet dat meke kaba. Da mi vraag. Hoe meke a wet dat we wangi a politiek voor stem? Want artikel 8 takjasan a wet dat je discrimineert. Want if u taki evenredig moet de. Dat evenredig moet de alla say. Maar hoe meke wa wet taki alas ma moet stem gelijk. A heer a moet de one stem, one continent. Alla stem na one sting, one vote, one sting. Oké. Maar if u taki ja, Marowijno no abi furusma, da fa Marowijno ka abi so many zetels, of para no abi furusma, fa para ka abi so many zetels, of Nikeri no abi furusma, fa Nikeri ka abi so many zetels, da we broko de zetels dat is saka, want we vinden taki de zetels no de evenredig, oké. Maar if u taki dati, dan fa waka na den prijzen na Marowijno, want den prijzen na Marowijno, den prijzen dat die, den prijzen no de evenredig toe. Den prijzen naar Marowijnen no de evenredig toe. Den prijzen naar Tapsei no de evenredig toe. Oto ose kasan dat die dan. Dus no one man om kon tagim san taki me fal ABOP aan, tak na ABOP. No one man om kon so masan dat jere. Mi lehu uit bakasana a reden meke me taki miti ABOP. Omdat pe ABOP moet jij denken kiko de manai do san dati. De ne dwing. A grondrechten vraagstuk voor den ingi. Anga de Marowijners ma. Oteng asan dat yo seti. ABOP betaki. U stempo tui. Te wo guaini regering. A eerste sanisa oseka. Na grondrechten vraagstuk. A dat ABOP betaki. No des ma stempo de man. A grondrechten vraagstuk. Asan je na iseka. A grond voor den ingi anga den jukasma. Ana iseka. A grondrechten vraagstuk asan dat na iseka. Da sem ABOP disi. De dape aini DNA. Alla den DNA leden voor ABOP. Woko mee. Seka a grond. Conversie.
Die VHP. Dat een grondrechten vraagstuk voor de ingi en ga de busikondesma dat no maar zeker. Terwijl ABOP betaka sande na eerste sande bio zeker. We voesten zeiden meke metak niet de man. Na de politiek fouten, de politiek sande de mij doen. VHP, misabita ki VHP de man een rechtsbeleid de man voer. En een rechtsbeleid, dat misabisa wan taki rechtsbeleid. Wan rechtsbeleid, na je meke druk angasama. Wan rechtsbeleid, na efi na binyan funyang. Wan rechtsbeleid na ispanang asma. Maar alleen beleid voor ABOP. Dat ABOP go koppel bundel aan a VHP. Dat ABOP doe alla de sani sa VHP tjaikong. ABOP wuro komei, ABOP teken. Dat sama mim taki miti dan. Want you, ABOP, misabi taki ABOP ano wan busikonde partij wa wana wan partij gi alasma. Ma ABOP ye pe taki ya, you na busikonde, ye luku busikonde sma, ye luku busikonde. Dai de drape, e meke walo lau wet dape, pe ye hebengi desma na tapsei, das manomak taki mit you, a lau, das ama mim tak miti. Nou wie de dape do de sanitok, VHP de mij set sangi de mans ding, de mij regel ala sangi de mans ding, de mij luku de mans ding, maar you ABOP de dape, dat je woko mee, et teken ome wet, et sete ome wet, ome man bariu, last, rasta misi jam bariu, bouta bariu, van der Sam bariu, bouta, ome traman bariu, abrafo disi, taki de sandi ep saja, desma fu tapsei no ma overleef, bravo we doen kenai verstaan, amai de dape daye de, amai de dape daye de. Dat hij taki met de man dat jota, ay na persoonlijk. Brada, ina kondre disi, a grondwet taki uno mag poti konu ja. I pot you konu, gefeliciteerd na ngausan you poti. Maar trap afsan sa we do fout baka, we presenteer taki, bravo, amana koningi, alla Afro-Afrika, alla Afro-Surinamers. Sama giu aleti dati. Sama giu a recht dati. Adesan dat me taki abra. De die taki, if you want to kono ke ito, kono mooi. Gefeliciteerd. Maar dat je moet horen san dat giu strefi. Maar nou we kon onderdruk. We kon onderdruks met taki ja. Bravo. De baas van alle Afro-Surinamers. Of de baas van alle Busikondresma. Of dat gaat te ver. Je hebt dat recht niet. Ino abi arek dat abradesan dat metaki. Na abradesan dat metaki. Ito ikonu yuan de ikonu. Mooi gefeliciteerd. Maar yabi trasma dat de kon chat me. Of de go chat once ma dape. Oh, hey, jij is a konu fi okoyere. Hey broer, jij is no a konu fi you. Dus den taas mij te kasan dat de party voor presentering om het op te leggen dat ja, hij is ook jouw koning. Hij is ook jouw koning. Terwijl na grama nanga basia nanga kabiteng usabi. Weet je dat niet ook? Dus de metaki abrami politiek sani, ano persoonlijk sani metaki. Metaki abara de sang saipsa. En no one man om kon voer me denga ABOP sani. Taki ABOP dis dat sani zo. Ik heb geen tijd voor die dingen. Mino denga de sandati. Mi soru kabatap soort punten me reageer. En zij de metaki met die ABOP. Omdat na ABOP chaides magopot ina pina. En ABOP de dape de no ma seka next. Mi be sabita ka beleid voor VHP op pina desma. A daarom mi kom te tok. Omdat mi be sabita ka beleid op pina desma. Desma op pina. Mi leisi asanya fesi puru. Daarom mi pu mi se fanga lobby. Nee, die mi komoto ne me bar desma me takanga desma. Sam bravo du. Mio herhaling. Bravo. Aman bundel. Anga VHP. MPSPL. Nee, de fight NDP. Taki NDP mugwe. Anga omelei. De man meke omelei gi NDP. NDP disi. NDP dati. NDP so. NDP so. Fu pu NDP. Nee, no NDP komoto. De man no man sete next. Ala den belofte die ABOP be meke. Fa de man ose ka busikonde. Fa de man osete busikonde. De man no man set
Next. Well, you na mi black brother. You na mi black brother. Den tramasref na mi brother too. Ma you na mi black brother sang e preita ki yabi busikonde na yabi busikonde. I lobby busikonde. Yo sete busikonde kong. Adaki etaki altijd tok. Ne you juist. Di mu ye epi desma. Di mu set desma kong. Chai desma go poche pina. Dadelijk. Gascilinder op baka. A prijs ook naar 500. Mensen. Desma e pina ere. En die me taki mi demand isi. Ano haat me haat de man. Mi lobby de man. Maar na fast va de man do politiek san na san dat mi no lobby. Want na demand isi chai desma go pipo chai nya pina. Bodo se be jai ni to talk. Bodo be jai nye kort desma. Taka au saka prijs, au saka watra prijs, au saka stroomprijs, au saka aladen prijs. Amanga bravo samen tok. Be koli den jukasma so tok. Nee, den jukasma alamala longo stem gi de man tok. Nee, no. De man oma saka next. Da sama mim tak miti dan. Sama mim tak miti. Na you go kordes maf mia di tabiki tok. Na you go kordes maf mia godolo tok. Na you go kordes maf mia marowai nan jukaliba tok. Na you go kordes maf mina na sama kaliyo tok. Mi be den say mi komoto tok. Nooit mi kis wan walanti money one day. Nooit mi nya walanti money one day. Ma we japo we takia. Desma pochugi fei fiali. Was don fei fiali. Da de sama. Da u teati. U teke dekati. Da we nyali shanga wata. Ye. U teke dekati. Da we nyali shanga wata. One day au kombung. Ma no na ali shanga wata u menyang. Fei fiali langa. A dat we taigi desma tok. Da sama mim tak miti dang. Sama mim tak miti we lau sama mim tak miti. Da want tus mau kota imdaki ya me taki miti ABOP na ABOP wa me taki miti. Me taki miti ABOP ya. Omdat ABOP ne dwembung. ABOP ne dwembu daarom me taki miti ABOP. En asma di no lobby so dai don drop. If no lobby so dai don drop. Me taki miti ABOP omdat ABOP na dwembung. De manabi fustan voor politiek. Ano persoonlijk. Minaigo lukup sma persoonlijk sani. Minaigo teke sma privé sani. Minaigo lukuja. Enke fasan dis deja. One voorbeeld. Lukuja. Minai lukus sma persoonlijk sani. Minaigo ini sma privé sani. Kouta kasan na one foto deja. Kouta kasan na one foto deja. Kota kasanya na one foto. Da foto disi. Mi ai kai samaning. Maar abi bepaalde libisma. De mij go prenta foto fuja uit. De mij teke den ting. Dat de mij go prenta foto uit. Dat de mij poti foto a doti. Dat de mij do ome so tu bonus nyanga i foto. Aga manga akabiten sha video dati. Deskreki. Aga manga akabite de sha video dati. Deskreki. Biya samana biya gedwa sandati. Samana biya di ewo konke haiti deso. Samana biya je wo konke haiti deso. Teke sama foto pocha doti edu bonus sanyanga sama foto. Adati de man si edu. Te takyanga de manga mofu. Te de mano mandoro yu te takyanga de manga mofu. Dat de mij go teke je foto, print je foto uit. Dat de mij go do bonus en je foto. En mijn herhaling is wel lazy. Me taki miti ABOP omdat ABOP meke de smaf me pina. En VHP na wan rechtsbeleid. Mine verwacht tasa ni fu VHP. Misap taka so demand dat je woko kaba. Demand dat na alas magi is refi. VHP nou teke pakketje ik kon gemakkelijk. Dat mi sabi. En omdat mi besina fest dat desma opina, daarom mi komoto. En tijdens verkiezingen, VHP, MPS, ABOP, PL, den bonduru samen tok, fube pu NDP. Den bonduru samen fube pu NDP, fube yagi NDP puru. Na so ube bonduru samen. Ne pu NDP, njous dono, ne njous dono, na so verhogingen. Next unoma seti. Ne sa opsano.
Nee, we veranderen de wetten. No, utaki. Den kleine partijen moet poti bijna 1 miljoen SAD. Anders de no mag doen mee aan verkiezing. Na discriminatie de dape. Nou dai baka nou taki. Den kleine partijen de no mag bundel samen. We maken een wet. Taki den kleine partijen no mag bundel samen. Fu oko samen. Want we vele taki jo pui. ABOP en VHP vele sandati. Nee, de taki den kleine partijen no mag bundel samen. Nee, de kwanga wan wet. Den chai wan wet kong. 2020 Fosha verkiezingen. Die we be bundel. Na wansma no be taki next. NDP no be taki uno mag bundel. Die we be bundel 2020 NDP no be taki uno mag bundel. ABOP, VHP, MPSPL go bundel samen. NDP no tak next. Nee, no. Die we vele tak wo lasha verkiezing. Nee, ABOP en VHP taki den kleine partijen. De no mag bundel samen. Nee, de dai bakane de taki. Den kleine partijen. Mubai. Mupai. Bijna 1 miljoen SAD. Anders de no mag doen mee aan verkiezingen. En dat is discriminatie. Dat is discriminatie. Mi hoop mi leg uit. Zij de me taki met die ABOP. Ano persoonlijk. Mi vind dat de manai doa politiek sanbung. Daarom me taki met die ding. En me taki met die beb toe. Me so i beb toe. De ma mu opotampu. Beweeg. Doe kaka. De ma slow tum sha model voor de ma a slow. En no one man om koso mi taki na ideologie tang so. Want anga a slow ideologie dat nou ma we niet verkiezingen. A slow ideologie dat nou ma we niet verkiezingen a ideologie dat a slow tum si asan de mu kenki. Umu beweeg mo flink op het tampu beweeg. Doe sani. Dat me taki. Mensen mi kabataki. Wan aantal sma. Bezen jo me zo berichten gimme. En mi hoop mi leg uit. Zij de me taki met die ABOP. Dus mi no wan jere next mode overator dati. Mi e tak mi de man te mi wani. En na mi e bepaal asan dati. Omdat na de man is chai de smaf mi go pochai ni pina. No. Isado mo 1 kilo alisi e kos na tapsei. Isabe mo 1 kilo alishe kost na marowe na tapsei. Usabi ome de prijzen de no na tapsei. Dat de mij taki evenredig. En dan no ABOP dai. ABOP verander koi taki ja. Na de maya na VHP. Anga asset. A de wang hebengiwi. A de wang kenki astelsel. Terwijl. Ala den de na lede fija in de en daar pay make de wet. Den DNA leden via in DNA dat we meke alla de wetten samen aan de VHP. Dat we wan kohora volg voor de gek. Dat ja, ABOP no jaini. A de man voor VHP, wij doen de sani dape. De ma jaini. Terwijl RVM, ministerraad na ABOP de dape. A DNA voorzitter na ABOP de dape. ABOP abi 5 ministers. ABOP abi a VP post. Na ABOP de na staatsolie. Na ABOP de na ABS. Na ABOP de na SWM. Na ABOP de na NH. Na ABOP de na goudordening. Na ABOP de na houtordening. Na ABOP de na grond- en bosbeheer. ROGB. Sang ik die om mijn buitenlanders om mijn hectare grond. Laat na 400 hectare. De menno niet een kisi baka. Baka dati. Want toen af India be kisi om mijn 100 hectare. Awaf den bergif unu. De ma sera her bergi dat gi want to voor dem af India. Ome honderden hectare. Das man no mag taki? Das man no mag taki? Na ABOP de da pay do de san samen a VHP er mensen. Ano VHP wawang. Na ABOP de da pay do de san samen a VHP. En mi otagi wansani. Mi na yan politik money. Mi na kies politiek money. Mi spaar mi money. Mi I kan si mi eke laatste modo man. Mi na modo. Attendi e modo. Mi spaar mi money. Mi spaar mi money. Laatste man be blokkeer mi. Western Union be blokkeer mi. Want de man be ko aks mi tak ja je vind money voor Amerika. Je vindt money voor Japan. Je vindt money voor Engeland. Je vindt money voor om een soort kondre.
pay venja money dat is zo. De man beko aksimi. Kijk je dat ik go onderzoek toch? U go onderzoek. Nee, mi woro komen anga ala de onderzoek voor de man. En maar dat ja, oké. Ina idu fraude na legal money vende na legal money kisi. Mi tak mi betai you toch? Mi na idu fraude toch? En plus altijd mi taki skoutu mak achtervolg mi. Skoutu mak arki mi telefoon af. De mak tap mi telefoon. Mi ne do crime business. Mi no de in desandati. Ma mi na modo. Mi spar mi money. Mi ekibri mi money. Mi no janga modo sani. Ayudi you e modo. Ayudi you take on €500. Of €1,000 go buy modo. Mi tag you o me lazy katok. Dat mi o take money dat dan buy go to. Ayudi kan de even spar van €2,000 dat je take mon dat dat go buy modo. Dat je buy a modo. Dat je wel modo wa lazy, 2 lazy, 3 lazy. Dat modo de apoy weer modo dat moro. Dat mi e take money dat dam go buy go to. A go to me awada na isaka nooit. Awada fa go na isaka dus mi no once man on pot mi aini modo sani. Mi no janga modo sani. If mi abo money. Mi na go to me buy mi nom korno wasma. Mi no janga modo sani. If you want modo alade na yusak. I mak modo. Ma mi abetre mi investeer mi buy mi go to. A go to te scary na money. Kampanteng. I kan beno wan piki money vien bijvoorbeeld. Ma kosi. Yo go buy o men di kosi. Gambigi di kosi. Fai si weer in wamung. I weer kosi dat wamung. Of kan de i weer in 2 wiki na mo. Baka dat i teke ipocha se. Ya i weer mo. Ala hi money de lasheng. Abete i buy go to talk. Misabita go to diri. Ma go to waarde etang. En mino mulei. Mino janga modo saniere. Alas ma. I kai wini nanga modo. Ye wini nanga dati. Inom kompot mi ina san dati tak disi. Mi be buy one slipper na sani pare karing na mall. Dasi na mall. Mi be buy one slipper dape. A slipper sambe buy dape. Isabo lang me a slipper dati. Changa no me vera slipper dati. Ta slipper no broko ite. Mi no longo buy trawang. Na te a broko dam go buy one trawang. Omdat mi lobby spar, mi buy mi sani, misrefi. No one smane gim wan ko prosensi. Daarom, if you leider, anato bi so to leider, ma if one leider ko tay gim wan law sani kan dem mama pima mandati. If one leider, no one leider no de, saka ko tay gim wan law sani, amandati, a leider dati tok, kan dem mi mama pima eng. Mi abi mi egi money, me spar mi money. Me spar mi money da me do mi sani. Te me poti mi bensine na mi wagi. Me spar mi money, me poti mi bensine, me spar money, me buy mi sani. Me kibri money, me buy mi sani na so me do. No one leider, ne langa no one ko prosensi gimi. Daarom no one leider, no man kontakitap mi. Me mama pima mandati. Me mama pima, me ka wa leider probeer. Me ka wa leider probeer contact. Me mama pima a leider dati. Me mama pima mandati anga desmafing. If one leider probeer of one two man for like yo tak yo child leider of ko probeer ko tay mo law. Me mama pima yanga leider. Me e meke moiti e sorgu misreef. Me meke moiti bay misan misreef. Daarom mine lukusma. Daarom so leisi. Teden ABOP bepaalde ABOP's maar bij kotijgi mi omensani taki ja, maar Bordeaux disi of Bravo disi. Daarmee eigenlijk taki mensen mi breiti giwi, maar meke moiti abi for you no, meke moiti buy for you. Inome luku sai basi abi, inome luku sai basi Bordeaux abi, inome luku sai basi Bravo abi. Buy for you, buy meke moiti dai buy for you. If you lobby go to make a moiti that buy go to that buy for you. You know me look sa Bordeaux abi. Some Bordeaux abi naf eng. Some Bravo abi naf eng. You know me look sama abi buy for you. Make a say if abi for you. That me do. Maar fala you ko taki ya mami basi abi dati tu. Of ya ma Bordeaux say if abi dati tu. Ya ma Bordeaux say if you really go to. Ja dat na Bordeaux. Maar je moet buy voor jou, je moet van jou ook hebben. Inome luku santa sama abi. Ama abi, ama abi, pay voor jou de. Waar is van jou? We begrijpen? Dus mensen, mika bataki. Metaki ala sama gantangi.
Abedo wa muli kitoli futaki even. Maar me gala sama gantangi. Dus maar die meke bangangawi. Me gala sama gantangi. Bedankt voor het luisteren. Amo take to wa leisi minabi noti tegen ABOP. Minabi noti tegen Bravo. Mina a politiek pisina dape mi abi sanyanga de madisi. A politiek pisisan di de manai dubung. A dati na san dati. A politiek sanima ano persoonlijk. Persoonlijk mina abi no changa de madisi. If me anga wa ABOP mamiti mi kan buy one soft gama dingi. If me anga wa ABOP vrouw miti mi kan buy one nyanya buy one soft ga dringi. Changa sofara mi na next tegen des ma. Maar te weten dat abra politiek na dapewo na pewo box. A dapewo box. A politiek pisi. Maar ik gewoon ABOP maar met je vrouw met je aanpressing. Je bij one bigi gewoon dat één kwam bij je coding one bi. Of één kwam nyanya dat konya wanyanya even. We nyanya samen gewoon. Kan ding one bi samen. Maar dat we moeten politiek zijn, want dan dape menga je fasi. En voor na politiek. Want na dape menga de man even toch over a politiek pisi. A dape a probleem de. Maar no persoonlijk. Oké, mensen, ik ben klaar met praten. Ik ben klaar met praten met bar alasma odi. Aladesma met bar odi. Bedankt dat je me bangangami. Bedankt dat je luku even. En amatif me met barama wan bigi odi. Bala yerel teke big up. Me sita kabala fi sef de luku ja ook toe. Is even teke big up. Maar daar is hem de nou een pressie Asafia non belkon store mi moro in een studio hier. Belkon store. Koi takyo mensani. No sasanye so je zo te partijdig toch. Asani partijdig. Imu hora sani gescheiden toch. If was ma kono een studio anom de so takina ABOP sama wai belekong. Ata man fu français da se belekong. E takyo mensani. Omenta man e belekong. Asisa fi da be belekong. Omesma. So de semsma e belekong. Ano boom. Ai soi partijdig is niet goed. Dat is alles maar. Teken mij in de lobby. Mina haat no asma mi lobby alasma. Maar mina politieke realiteit met taki. En no one man om kosoi mi famim taki met die ABOP. Mi legging uit net kaba. Desma sa no verstang. Meke den go arki asan disi baka eto wan lazy. No one man om kosoi mi famim taki met die ABOP. Oké, mi kabataki. Mi kabata groetjes, fijne dag, bye bye. Ciao, one love.